bosku pai ciklu semet na tumhan kachupana ko alam di bangke porteng kenan sitong dun bachuru lo semet card news kapende card long live kapende time news difu news 18 news 7 kapende card long live kita news pass hado ila tum porteng kenan sitong dun bachuru lo isi bangke tuman kanai patumi Soceng konsensi PSLC bitung tumpen jasenet la Dr. Nomor Mumin Afhan. Opini ninga puni pupni ke cipetlan. Batong solam tielo nilitung nili mithang la penjala enrusing timu la penjamus panghan. Nilitung mamen en ponsi la tung jasenet la so presa bangke RD pikono so nang lasi alang itu masum mane la har kelas alam bagai itu model lagi tengkono ne lapen ke semet itu nili claim boy non berteman SEHU kardiang ngolong semet BJP lapen ke kapre political party kan kapire dia pantok sik claim BJP party kape hai pan sik claim pun doktor tuliran mohan kardiang Thomas Council CM alangli amang ke mana tengpen ini SEHU kardiang ngolong lapen di mahasiswa non ke banji 2026 MLA election of Hudstame Karbiang long pen long po MLA election tu pasal long po election long tam mesen percentage pen kapi hai kan sit campaign mo sitame alang litumbang ke nili tumamen ang parta nili men humsi ning heklom pasal ni tu lah asila anam mo bang biar lamte ning ki ang ne lapan nili ke BJP ke join ke Desember tarik koi kan si join lo la swap ki pen ke nili hala sorry dalam jak pilo tunggu tu social media lo sepilo Pomosting koi ra drop along sa January tarik isi pen ke continue do de sang se kan si mass joining apura ka pen kapre political party pen pachiusi Bharatiya Janata Party along kapewang labjia khan itu ma CM Dr. Tularang Mohan pen khara teng pen karbiang no atok anu arata ning isi vet pen ke do thip pen karbiang no isung itu ka farman artikel 2 sampai la non alang li dobong ahuts ASEAN dobong mo sa kapichunya fansi ki ontung intellectual pen ching ki bong ching wai bong la suamon sam ke dolong yung si komadne na kelang dolong epen niliputak ka pen komadne mania putak la su karbok tau mangke labag itu Bharatiya Janata Party hin mangke teng kono ne la pen ke la sona mangke kono pini confident ni he nili APSLC pan claim bom la alang to mangke cleaning son no hana pan ning theklong itu APSLC hai bukan iye mangke nat pensi kan iye daun kan alang itu pen nili ahem ke dam pata kun ka chingki pata nili je theklong le asil hailan kan iye mangke nili puthak kapalok soni pan mangke la tum mathang ne la pen ili tum ke munit jo ili tum pan na kirai siningang song ke do itu mahem ku arna matum si nili ke claim kopima la pen nang li claim kopima la tum hatu kita ahopet ke claim long pembalaman la ke arna ke dun jo ko mong sa la si lahaya bangke charbok nang ne pen ni alang tumhan ani kongko pen pina ni ke sualam ki pu butabe alang tum men si tu teli hum sa hum ne li ke salang li ni tu ni men nang hum pon nang la ke chok chi pik ko bangsi ni li ke jong pon lo asi alang le tum so la third class alang kan ni bangke e karbiang ngora ta deng ne apen ke jong hele alang tum chi pindak jong hele claim jong hele ningji tap social media no pa che thang ko sa non ke banji 2026 MLA election lalong drop karbiang no pen di masa long ke BJP Bharatiya Janata Party highway ji tapi laso election ki juddu pulote IPSLC masih lagi prithang pa bidet alai lo kan matlab da ka pasini ke lasi lada karbiang long arlo komat ne ali datum ke bangtong ke thelang Bharatiya Janata Party long pulutan de labang mungthi sigeme athe non ni country pho ne ka de pulo pini pen jenglok ni country pho pe akapre ka party da ke wangi buke ka cecar masih cecar ce lagi kelata alam asinang tumhan tong sekot dan alam 8 jalo karo